Ujatse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Igo Ostamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira amakuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe witwaje intwaro wa ARC Armée Révolutionnaire du Congo uzwi nka M23 ushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugabaho ibitero bitandukanye ku birindiro byawo byegereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Umuvugizi w'uyu mutwe Majoro Willy Ingoma mu tangazo yatangiye ku birindiro by'umutwe mu buryo bwa video call ku wa 19 Werurwe yagize ati: murabizi ko FARDC yagabye ibitero ku birindiro byacu guhera mu Kwakira 2021. Turamenyesha nanone ko kuva ku wa 25 Mutarama 2022 kugeza uyu munsi ku wa 19 Werurwe 2022 FARDC yongeye kugaba ibitero ku birindiro byacu bya Mikeno, Karisimbi, Bisoke na Sabyinyo. Mu gitero cyo kwa 19 Werurwe cyagabwe ku birindiro bya Sabyinyo hari amakuru avuga ko ibisasu bibiri byarashwe byageze ku butaka bw'u Rwanda mu kagari ka Nyonirima mu murenge wa Kinigi w'akarere ka Musanze, ariko ntawe byishe nta n'uwo byakomerekeje. Ibirunga bya Sabyinyo, Bisoke, Karisimbi na Mikeno bihuriye ku ruhererekane rwa Virunga chain rutandukanya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngaye ngoko rero abayobozi bakomeye mu Rusiya biravuga ko bacuze umugambi wo kuroga Perezida Vladimir Putin, hanyuma bagashyiraho umuyobozi uzahura ubucuruzi bwa kiriya gihugu n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni amakuru yatangajwe n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwa Ukraine. Ubutasi bwa Ukraine bwavuze ko mu gihe Perezida Putin yaba yishwe yahita asimbuzwa Oleksandr ukuriye urwego rushinzwe umutekano mu Burusiya. Abivuga ko abashaka kwivugana Perezida Vladimir Putin barakajwe no kuba ubukungu bw'Uburusiya bwarahungabanijwe cyane n'ibihano by'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Umuyobozi w'ubutasi bwa Ukraine yagize ati: birazwi ko Bolotnikov na bamwe mu bahagarariye abayobozi bakuru b'Uburusiya bari kureba uburyo butandukanye bwo kuvana Putin ku butegetsi, by'umwihariko kumuruga indwara itunguranye cyangwa urundi ruhande rwatuma uyu mugabo ava ku butegetsi. Bolotnikov unugwanugwa gusimbura Putin basanzwe barashwanye kubera uburyo Uburusiya bwananiwe kugera ku ntego zabwo mu byumweru bitatu by'intambara ya Ukraine. Perezida Putin kandi uretse uyu mugabo ngo yanashwanye n'abandi ba generali b'Uburusiya binarangira abirukanye mu mirimo. Ni nyuma yo kunanirwa gusesengura amakuru yerekeye igisirikare cy'Uburusiya n'ubushobozi bwacyo kandi byari mu nshingano zabo, nk'uko ikinyamakuru The Mirror cyabitangaje.